Kasam kabalai po, kasam, kajing ruai ha kajing penkentang ya gayeng, kasamu David. Ngan ya ro ya me atrai, naman melapen kentiu ya nga, bat memshim lapen kemen ya ginong shun jonga, halor jonga, atrai ublay jonga, ngalak ang hame, meru melapen kya ya nga. Atrai melakentiu ya kemen sim jonga, nakajing tep, melari im ya nga, bangan omlet hiar syakatliu. Torwai ke jing ya ro au trai ko pikiru ko jong pato aingu ya ke kerteng ba ko jong namar ke jing bitar jong kalong tang shibet ha ke jing sngob ha jong kadan ke jing yem ke jing yam kala ban sa shimiet henre ke jing kemen kawan men step ngate ngala ong hala ke jing man ba onam pen khi ya nga lanu nanuru mame ya trai hala ke jing sngob ha mela pen yeng skem ya ulum jonga mela buri ya ka khmat ngala kuslai ngala kaang hame atrai barhau trai ngala kerpan kajing penmentoy ayu kadon hagas nam jonga habanga hiar syakatlio hato ka domet kan yero yame hato kan penbena ya kajing shisha jome to sngew atrai batu isne yanga atrai to long mame uno yarap jonga mela pen kelajing syad ya kajing susi jonga mela lot no ya kajan khan jonga bar mela pan po yanga da kajing kemen Kenang baka burom jonga kan yok ruai ka jinga ro hame bat bakanom sngap jar atrai ublay jonga nganai ngu yame junom